enga tmeratin tsena kubelaura ya kumembiri nangona ku Africa obola mina nikhalanga Pet Mathebola ikutisela wona tx kala studio 4A polokwane elanga kona msumbuno kulo heumeleriswa incindani Eric Mabasa ifamba singa ufikela ka hafu kubelaura ya nhlekane lo timakati tele manu n'wina moni kutani Inkarhano hlangane nakambe mingisorome timakati tele kusukisela ka timhaka ta leswaku vandewula xikaya va ri na hi siku ra nhlawulo tihofisi ta voti ti va ti pfurile hi ndlela leyi mi nga lemekisa xiswon'we hi maAfrika-Dzonga ya fika siku ra nhlawulo i nga veri loko swo tshika i lahle pasi kumbe i tshika ku ve na ndhambi kumbe ri lahleki kumbe yiveriwile kumbe ri tshwile i nga kota ku ya teka certificate xa nkarhinyana xa ku kota ku i ta kota ku vota leswaku mi lemekile mani sas kambe miswiritani tin'wana ta timhaka leti ti nga koho kahle murhangeri wa MK i hlongoriwile kumbe a nga hlongoriwangi lava landzelaka timhaka ngopfungopfu ka X va ta ku byela ku i hlongoriwile nkulukumba luya kambe loko a vulavula na vateki va mahungu tlha kombisa timhaka ta ku ni hlongoriwa njhani mina na ta ya na nhlengeletano na Nyamalala ya ku hlanganeni hi kota ku vulavula hi kota ku vona ku hisa ku yini emahlweni kambe van'wana va ku i tirhisiwini nkulukumba se swi fikile swi hundzile swona hi swihi hi ta va hi kha hi ringeta ku twa hi kha hi lava vona va MK ku hi kota ku bula na vona kambe va khoma lava tshika kambe hambi vo va khoma lava tshika hi nge miyeli ku ya mahlweni hi vulavula hi ta boheka ku va hi ya mahlweni hi vulavula ntsena hi va lavile hi ndlela yeleyo nongona ku Africa wa vulavula kola ka Munghana Lonene FM kasi yin'wana mhaka i ku ku na timhaka letiya ta ku a ku laveka ti-signatures ta vanhu lava va fanele ku va koho ka nxaxamelo loko ku ta hetela ku vandla ro karhi ri tsarisiwa ku na maveriveri ya ku ku na van'wani va ngo lo tirhisa tinomboro ta hina nga kuma kumbexana mina ni hoxe xandla ka ku vandla rin'wana ri tsarisiwa kumbe mhani no swi tiva ni nga swi tivi kun'wana va teka ka nxaxamelo wa timhaka ta va lava ku mintirho vo kuma a ni ko laveka pasi na mavito ya wehe na nomboro ya ro ya pasi ri ya na nsayino se veri ku na vanhu vo tala lava ku nga tirhisiwa vuxokoxoko bya vona ku va mavandla lama ya tsarisiwa se ku na hambi leswi va IEC na vo va nga kombisa timhaka ta ku hina a ku na lexi hi nga xi lavisaka ku hundza kwalano handle ka loko un'wana u suka yima kambe va city press va kha va nyika xiviko tolo ku ya hi phephahungu ra vona va kombisa timhaka ta ku vateki va mahungu loko va ya va vutisa va fonela na vanhu ku khalanga kasi na n'wina mi kwala ka vandla leri khalanga veri loko a hlamula a ka kumaka ku no swi tiva a nga swi tivi ku i tsarisiwile ka vandla roro leri se Africa wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela lava ku ta twanela ka n'wehe kumbe angula ku yini ka timhaka toleto hi ndlela yoleyo kasi ke ta tlhe hi bula na hi mhaka leyiwani loko ni kha ni yi vona ni yi landzeleriseni ku ku na ndhawu yin'wana a Mpumalanga va nga tsandzeka ku yisa mahlweni vukorhokeri ka ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa vaaki ngopfungopfu ka SASSA hikokwalaho ka timhaka ta ku va un'wana wa vatirhi laha a voniwe ku ya hi CCTV camera yi komba ku i vona ka kha ya tirha swin'wana kwale hofisini na n'anga se va nga a ni tivi ku loko sweswiwani no fana ni ta na n'anga la mi nga tshika ku ta haxa laha n'wina hi tirhaka swin'we ke mi ku haxe kalaka se yin'wana ya timhaka leti hi nga tsakela ku twa ngongulo wa wehe ka yona se va ndzawulo va nge sweswiwani va ta rhurhisa vukorhokeri laha hofisini liya byi endleriwa kun'wana hikokwalaho ka ku va vatirhi va hehla ku van'wana va pfa va pandza hi tinhloko va sungula no vabya na yiniyini hi mhaka ku n'wana wa vatirhi i te na n'anga hi ta bula na Professor Musuma hi twa ku va ni yini hi timhaka leta ntshunxeko wa timhaka ta vukhongeri hi ndlela yaleya ku mina a ni pfumeleriwi ke loko xiyimo xi titani ku ta na n'anga ya mehe la ka Munghana Lonene a studio yi ta ntiyisela kwala swin'wana swa leswi kasi yo hetisela mhaka leyi nga hi lavaka ku twa yo i ku un'wana mingiseri i ni rhumela hungulo a vulavula hi timhaka ta timali leti ti hangalakaka lomu swiseveseveni a nge ri timali letiya ti hangalakaka lomu ya swiseveseveni kasi na wu ri yini timhaka ta swa timali na ku va vanhu va kuma va ri na mali hi ku onge ti ku ya hi ku tiva ka yena mali a wu nga hundzi ku va na mali ya ku hundza 25,000 a xikhwameni ki jikajika laha yi nga koho
kambe swi tikomba vanhu lava va kha va hoxa na timali to hundza 25,000 se xivutiso i ku nawu va wu kha wu ku yini ku xiyimo xi te tani naswo a swi veveki khombyeni ke se hi nga se languta swa nawu namuntlha no lava ku twa leswi swa ka eva mani mi yi kuma mi mali yaleyi ma yi hangalasa mani vanhu kha va cina va kha va ti bela moya hi yona va yi vona ene va ku va khome 20 rand ti-200 teti ti kalaka ka ti-ATM nge yi ka ATM ku wa dirowa ku huma 200 kasi hi leti va nge le ku a hi mi twinini 0860002543 na ku ri ku ya fika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi ku tumingiseriwa mina hi ku hina hi kona laha hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ni vulavula hi timhaka to tala a hi twinini wo sungula mingiseri lo nhlekani Nhlekani Khalanga na ku xota va hincheri a khenza a ni yingisere mburisano wa n'wina na nkulukumba Xilowa hi Ravuntlhanu a wu ri mburisano wa kahle swinene ku ni twe ni vutisa xivutiso xin'wana nga va na interest ka xona ni vutisa ku hikokwalaho ka yini mavandla yo tala lawa yo kaneta va karhi va kombisa ku lembe ra 2024 ku ya va the repeat of 1994 ivi se ni ve ni twa nkulukumba Xilowa va kombisa ku sweswo ku va ku va party ya slogan ya rinyi loko se ka ku yiwa ka nhlawulo na swin'wana na swin'wanyana but a ni lava ku tekanyana engelenyana yin'wanyana ka yona mhaka leyi tsharanga ku loko mo langutisa this idea kumbe mativa ni nga mi kavanyeti yima ni basala ku mi kota ku ta na engele yaleyo mingisero me ni khomeleni tani 0860002543 mani kandiya va mi amukeriwile eka TV license rewards program ya SABC xana u tilulamisele ku teka riendzo kona gondza hi leri tsarisa eka sabctvlicenserewards.co.za kutani u pfulela mimbuyelo ya xihatla u ta kuma SMS leyi tiyisisaka ku tsarisa ka wena endla hakelo ya 50 kumbe 100% eka akhawunti ya wena kutani u kuma SMS yo tiyisisa hakelo na code ya promotion valanga tikhataloko ta swimakiwa swa vatirhikulobye na hina leswaku u ta kuma nxaxamelo wa mintshoko amukela SMS ya vouchara ya vaxavisi lava u va tsakelaka tanihi nchumu wo tsakisa wo titatisela u nga rindzi ku kuma mimbuyelo leyi nga heriki tsarisa sweswi eka sabctvlicenserewards.co.za ku na swipimelo tsundzuka laha 1 TV license a hi ku hakela ntsena i minkarhi yo endla ku hambana eka ntokoto wa wena wo khangela xana wa yimile hakela xikoxo xa wena xa nghozi ya le gondzweni leswi hlorisaka swi nga va swi olove ku tlula leswi swi ehleketaka maphepha lama yi kayivelaka kambe ku na lexi nga hi khomela ntshembo Road Accident Fund yi kombela vakoxi ku hatlisa maphepha ya vona rero i goza ro yaka vuhluri nghena eka raf.co.za klika eka penara ya Drive Your Claim Forward leyi nga eka homepage kutani u kuma leswi swi lavaka swa muxaka wa xikoxo xa wena xana u khwekerile hundza hi le ofisini ya xifundza kumbe u diala 087 820 1111 a hi beni ntambu swin'we u nga pfumeleli maphepha ya hlurisa xikoxo xa wena Drive Your Claim Forward hungu leri ri tisiwa eka wena hi Road Accident Fund agency ya ndzawulo ya vutleketli hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM 20 ntsena ku bela ora ya 20 khomeli mingisero me a no sindziseka ku hundzisa leswi ku endla leswaku ni nga mukavanyeti loko mukhamtana engel leyi mi nge mi ta ya na yona no ku a problem Khalanga so lexi a ni nga ta kombisa xona Khalanga i ku mi ta tsundzuka ku for the first time eka nhlawulo wa 2024 ya va na ti-independent candidate lava nga ta va ri koho eka ballot paper leswi ku nga matimu Khalanga kambe xin'wana xa koho lexi ni twaka onge lava ti-political party xin'wanyana lexi generataka this excitement i ku va mi kuma ku for the first time ku va ku ri na this real possibility ya ku vandla ra ANC ri nga tikuma ri lahlekeriwa hi matimba kumbe ri tsandzeka ku kuma 50+1% eka nhlawulo lowu ya ku eka wona so hi swin'wanyana swo leswi endlaku mi kuma ku va ku ri na this excitement ya ku 2024
yi ta fana na 1994 kambe eka hina tanihi vaakatiko Khalanga mina hi ku vona ka mina a ni voni ku ri leswi swi nga ta tisa ku cinca ngopfu swi ni twa onge loko a ko va na situation ya ku na political party leyi nga tekaku yi rhangela tiko leri yi ri yoxe ku ya mahlweni swilo swa ti-coalition government Khalanga loko se ni swi langutisa given the experience already leyi se hi nga na yona ku fikerisa le ka the local sphere of government swa ku na political instability yin'wanyana ya serious ngopfu ni nga mi nyika xikombiso hi doroba ra Johannesburg Khalanga between the year 2000 and 2016 doroba ra Johannesburg ri lo va na timeyara timbirhi ntsena Khalanga in a space of 16 years ku ve na nkulukumba Amos Masondo na nkulukumba Pastor hi vona va nga va timeyara va ri vambirhi kambe ku fikerisa hi 2016 ku fikela 2024 doroba leriya ri ve na kolomi ya ka vo 9 wa ti-executive mayors in a space of 8 years Khalanga. So the political instability leyi ni vulavulaka hi yona mi nga ni kha ni yi vona loko ni nyika xikombiso xexo se leswi hi nga ka swona Khalanga ni twa kambe xivutiso ku nga va ku loko ku ri na xiphiqo xolexo kumbe ku kala ntshamiseko hi tlhelo ra swa tipolitiki swi onha kwihi ku ka xifaniso xexi mi nga xi nyika swi onhe njhani ka doroba ra Joni? swi tlhelerisa ngopfu mhaka ya mphakelo wa vukorhokeri endzhaku Khalanga hi ku mhaka leyi ya political instability yi endla leswiya swa ku mi kuma ku na mhaka leyi ya institutional memory ya these organs of state yi hetelela yi lahleka hi ku loko se mi karhi mi cinca ti-MMC teto na timeyara every now and then swi kumeka mi kuma ku swi va swi kha swi endla leswaku mphakelo wa vukorhokeri lowu a ku fanele ku va woho lowu wu rhangisiwaka ngopfu mahlweni wu kumeka wu va wu karhi wu tlhelela ndzhaku Khalanga. So hi yo mhaka ni kombisa ku xiyimo lexiwa xi languteke ingaku it's a political catch-22 because loko mi langutisa coalitions tanihi laha ni kombisaka they are so undesirable leswiwa swa ku swilo leswi a ku na ntshamiseko ndzeni ka swona ene loko mo va mi yingiserile vanhu lava nge le ku vulavuleni va twala ongeti ve le ku susumeteni ngopfu ku le ku phantiweni ku va na coalition a ni swi tivi ku hi fika njhani ka xiyimo lexi. I ti-political party leti hi vulavulaka hi tona Khalanga i swa ku ti-political party ti drive-wa ngopfu hi ti-self interest ntiyiso wa kona hina tanihi vavhoti Khalanga we are just a means to an end not an end itself hi swa ku hina ho laveka ntsena for the purpose ya ku va hi fika hi thika laha boxini ku hi vhotele hi phati kumbe njhani mara mhaka nkulu leyi ti-political party ti kumeka ku ti va ti ka ti existela yona i ku va na vona va kuma a piece of the political estate ku va ti kuma va karhi va benefita na vona. So hi yo mhaka Khalanga ni my argument i ku ti-coalition government ntiyiso wa kona i ku they are undesirable but at the same time ti unavoidable leswaku a ti papalateki because loko mo langutisa the political landscape ya tiko ra hina ku fikerisa hi 1994 hi liya ku a yi dominatiwa hi phati yin'we ende loko yi karhi yi dominatiwa hi phati yin'we hi ndlela yaleyo sweswi ya nkulukumba Julius Malembe va nga tshama va kombisa va ku ANC is a big elephant leswaku ku va i kota ku wisa yona i fanele i yi dya piece by piece i nge swi koti ku yi humesa same time hi nkarhi wun'we nga kotanga ku va i tsema hi nenge i tsema hi voko and so on so leswaku xiyimo lexiwani xi hetelela xi va xi ri homu leyi le vukosini Khalanga swa ku wa yi khayima enandzu i tshika yi dya mavele enandzu kambe mina hi ku vona ka mina mhaka leyi ya ti-coalition ku yi ta tisa ku cinca eka vutomi bya vanhu a ni na ku tshemba eka swona hi ku the same political parties leti nga responsible for this political instability leka local sphere of government they are exactly the same parties leti nga koho leka National Assembly lava ku fanele ku va ku ri voho va fanele ku va decide in case ku pfumaleka party leyi yi nga ta kota ku kuma 50+1% leka National Assembly hi vanhu valava va fanele ku va tlhela va decide the whole thing yi kumeka yi va reduced to just a case of wena i kuma Minister of Finance wena i kuma Minister of Defence na swin'wana na swin'wana a ka ha langutiwi ngopfu ku mphakelo wa vukorhokeri in the process wu vekiwa kwihi Khalanga so hi yo mhaka ni ku swilo leswi ku vona ka mina a ku na leswi nga ta hi pfuna hi swona ntiyiso wa kona. Nemetweri bot ni kheseri swinene tlhelo ra n'wina inkomu.
khasana makhala ngito I can't. 0860002543. hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Amukela nungani mingserelo nhleka. Yes, Aye papa. ni tsala ni nga fambang kahle ambombela ke we a ni vuli ku sungise ku yini amkhana njhani. Ani miri na bombisa mana a swi tivi ni fanele ku yini loko ni vulavula miri hayi matsavula wa hi bombisela loko ni nga vulavuli okay ni ta mi byela nghenisani loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ta mi byela ni fa heyi a bombela na mi nga ni tsundzuxi Mas. I've got nothing much to say about the developments within that so-called MK party. Mara lexi xi ni karhataka ngopfu hi loko ni hlaya mahungu kwala ku heleni ka vhiki va yi kombetele hi titewu valavisisi lava mi tirhaka na vona ti-journalist ka phepha ra sota ku hi yona phati leyi nga rejistariwa yi kha yi tirhise ti-fraudulent mails ku kumeka va teka maviti ma vanhu ti-details ta vanhu va kumeka va ya tsarisa phati ya vona hi mhaka ku laveka ku ri na threshold leyi lavekaka. So no pfumela ku lava va nga na matimba ya ku lavisisa sweswo agency leyi nga na matimba kumbe obligation ya ku lavisisa leswiya ku swi na ntiyiso ku fika kwihi yi fanele yi swi landzelerisa. Obsession ya mina muhaxi yi le ka African National Congress. A ni tsakini ka vhiki ri nga hundza loko mi rhamba murhangeri wa hina Comrade Joe Maswanganyi va kumeka va outline timhaka ta African National Congress ngopfungopfu ka mhaka ya ku kumeka vo isitshwalandwe va phati ya hina va kumeka va yimi na vona va ku hi ya ku yi campaigneleni phati leyi na ti-shortcomings leti ti nga kona within the ranks of the party. So swi ni khome kahle ngopfu leswiya leswi vo former president Mbeki va na vo Kgalema Motlanthe vo va le ka Mbethe na vo Mlambo Ngcuka va kumeka ku va teke goza ra kumeka va campaigna ku phati leyi va yi rhandzaka va nga kulela ka yona yi kumeka yi ya wina. Kambe a va komba ku n'we mi nga kona va nga mi siyela yona mi le ku tsandzekeni. Ku na leswi ni nga swi underline hi muhaxi loko va kha mi vulavula na mingeni wa n'wina siku leriya ni ta swi vula na sweswi na siku rin'wana a ta swi vula ka African National Congress a ku tshama ku va na swilo leswi ngo ku na a smooth running of the organization ku tshama ku ri na timhaka leti va ku kona kusukela hi 1912 va kombisini ku swi ta kuma hadi hi afana wa president mara ku va na compromise ku va kulukumba John Langale va lele. So hi fanele hi swi tiva ka ANC it's not a one party a one man party. Vanhu va na mihleketo ya ku hambanahambana swo boha hi tshama hi ri na swikhedzakhedzani leswi tshamaka swi ri kona ka phati. So leswi ni lavaka ku swi kombisa i timhaka ta ku hi aima 20 million wa ti-vote no 12 million wa ti-vote ku ya henhla. Below that hi ta va hi tirhini mara hi nga tirhangi kahle. So ku kumeka va yimini vakulukumba lava va kumeka va kha va ya campaign la African National Congress swi hi khoma kahle ngopfu ene leswi ni lavaka ku swi kombisa ni khanela ku huma nkarhi na wu vona i timhaka ta ku kulukumba Ramaphosa ku hava political battle a nga tshama a yi loser against former president Zuma swi sukele hi July ya 1991 ka conference leyi ri kona Durban ku fikela na namuntlha na sweswi na ti-private prosecution ti le ku tsandzekeni hinkwaswo na sweswi ya ku va kombiseni kulukumba Zuma ku a va nge wini a henhla ka kulukumba Ramaphosa. So leswi ni swi tsakelaka na se swi vula ku yini mi tiyisisa ku ANC leyiwani i ANC ya president Ramaphosa ku hava swilo leswi ngo ya incumbent president hi muhaxi ku hava leswiya ko va is just a political gimmick leyi va nga ku yi tlangeni kulukumba Zuma ku hava va swi tiva ko va ku va tirhisa strategy xin'wana ivo xo huma ndleleni i mikhalabya van'wana a va khalabyangi kahle loko no lava ku swi vekisa sweswo. So ni kha ni huma moyeni hi muhaxi. Okay na vona nkarhi wu fambile ku na xo biha hi laha ni lava ku kombisa yona muhaxi. Inkomo hi sweswo mingisero mukana lona FM i 30 ntsena ku bila awara ya 12 bongi mahungu ya awara ya n'we ta emisekweni mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vunyameli sweswo mingisero mukana lona FM makomba ndlela yane okay ta yi languta muhumelerisi ni le ku languteni tsala rin'wana la ri nga rhumeriwa hi nkulukumba luya wa SASSA very senior manager communication and marketing tatana mani vona ku ni swihlaya kahle la tatana Senzeni Ngubeni
va tsale email andaka loko hi va tsalele papila ma va loko ku tsalela munhu papila i n'wi byela i lava ku vulavula na yena hi timhaka ve we will release an official statement hina hi la interview hi la ku vulavula na n'wina moyeni vayingiseri va mi twa ku mi swi teke njhani timhaka letiya ta ku va munhu a nga ha n'wemi ku mi ta tisa official statement xi tirha head of communication ya njhani ya ku yi ta tsala ku hi ta tisa futhi statement a xi fanele xi hume khale swilo leswi humini musi loko a ku ri timhaka ta statement tatana Ngobeni a mi fanele mi xi humese khale hi khoma hi byela hina ku you will release an official statement mi va mi kha mi communicate yini nkarhi lowu hinkwawo i communication manager loyi hi n'wi vitanaka nge ve ri vatirhi a va ha ri ku tirheni vaaki a va le ku kumeni vukorhokeri hi mhaka ya ku ku na un'wana a nga voniwa ka CCTV camera a kha a tena n'anga ivi swi teka mavhiki ku nga se huma na official statement mara i office ya communication mi va mi nga mi communicate yini kambe hambiswiritano hi ta twa hi n'wina na swi tiva ku va ta ku byela van'wana lava nga ri ku yingiseleni Munghana Lonene tatana Ngoveni ku a hi kha hi mi lava ka Munghana Lonene ku hi lava ku vulavula na vanhu lava nga le ku hluphekeni mali ya SASSA yi nyikiwa vanhu lava nga le ku hluphekeni swisiwana swa swisiwana vo ya hala na hala va koti ku tsarisa vana va koti ku ndla nchumu n'we mi ri ma ha ta humesa xitatement rini loko sweswi ma handla yini vatirhi van'wana va le ku tirheni sweswi swa tiveka ku vatirhi van'wana va le ku tirheni se swi na mavhiki mambirhi va ka va nga tirhi se vana lava swisiwana lava fanele va tsari phela SASSA yi se tshama yi nyikiwa munhu a nga na medical aid a yi se tshama yi nyikiwa munhu a nga na salary SASSA yi nyikiwa xisiwana se swi tivekile ku vukorhokeri bya le ka SASSA i bya swisiwana lebyi hi lava ku vulavula na byo moyeni sweswi n'we mi ri mi ta humesa xitatement xi tirha yini ka vanhu lava lavaka ku pfuniwa va nga heta 2 weeks va ka va tsandzeka ku pfuneka mi comfortable n'wina mi tshame kahle hikuva ni n'wina mi na ti-medical aid mina yini hinkwaswo na ti-subsidy na foni ya leyi yi nga ta humesa xitatement ya subsidy tatana Ngobeni hi rindzele ku hi ta kota ku vulavula na n'wina la n'we mi ri mi ta humesa statement okay humesani statement xa n'wina ke lava va nga ri ku pfunekeni for 2 weeks mi ya va pfuna njhani hi yo mhaka nkulu leyi hi lava yona la alright kumbexani va ta va kha va swi twa ku a va tirheli Munghana Lonene va tirhela rixaka va yime ku ri nu nga a Mpumalanga sweswi loko no pfula riqingho sweswi ni ku Mpumalanga n'we mi khumbeka ku hi timhaka leti hi byeleni mi nga swi twa ku na vanhu vangani n'we mi ku ma ha ta humesa xitatement endzhaku ka loko 2 weeks hinkwayo yi herile vanhu va nga ri ku pfunekeni sweswo mingisero Munghana Lonene FM na ku Afrika wa vulavula sweswi hi cince gere hi le ku languteni ka timhaka leti ti fambelanaka na hungu leri ra MK a hi lave vo va MK ku va ta vulavula kambe a va ha khoma lava tshika kambe muhleri wa tipolitiki yime ku lunga ku lata bula na hina laha ka kotara ku nga sibawa ra yan'we hi nga seka muhleri wa tipolitiki mi vona yini hi mhaka leyiwani mi angula mi ku yini n'wina hi mhaka leyiwani ya ku ve ri ni hlongoriwile ve ra ni hlongoriwanga ivi un'wana kwa ni vone un'wana ka X kwa me ni vone diary ya Ncamalala ku na nkarhi lowu va nga ta hlangana na munhu la ku endleka yini a hi kuti 0860002543 un'wana mingiseri loyi nhleka yebo timpukeni hi pfukeli minjhani na hi pfukile na a khensa van'wana va nghena kwala moyeni va ku kulukumba loyi JZ na hi politiki nga na yona nga yi tivi mara van'wani va ri ndzi va na yi vukulu movha yo yima ni swi va humi hinkwavo na lava va ku ve nge hi campaigneni swa vuyini loko va va yingisela kha va campaigna lexi nga tala non'wini wa vona i Jacob Zuma na MK ende both sides ni nga twi van'wana loko kha va nghena moyeni i ndlela ya vona yo campaigna yo endla ingaku va tiyini because hi varhangeli va fa va tikombeta ka vanhu lava nga va rhangela hi pela va tiyini a va n'wi chavi mara behind the scene loko hi hlangana na vona va nga ri ka xiyanimoya hayi no va pfumela ku ta ku hi vaviseni
kambe kuna matlhelo mambirhi laha ya mhaka ni le ku languteni a ni kha ni landzelela ANC ya khale ka president hi tinhlayo ta tivhoti a yo ya yi kha yi chika se loko yi ya yi kha yi chika hikokwalaho ka yini va fanele va vilerisiwa hikuva kusuke khale ka president hi ku ku na vulavisisi byi nga komba ku vanhu a va tshika no vhota kunene. Yeah, so in politics it's all about the number. Lexi endlaku mi vona ku ANC loko va sekena matshan'wini yo yi celebrate ku a va suki ka ANC hi ku a ri ku va yiseni hansi ku fana leswi mi swi vulaka hi leswi ni nga tshama ni swi vula ku swi tikomba ku during 10 ya ANC kulukumba loyi ku na vanhu lava va ri ndzeni ka ANC a va nga la ku huma ku fana na vanhu hi nga va nyika credit vo fana kulukumba xiloho va nga vhela va yimisa voko va ku I won't be led by this person lava nga ala va ha ri ndzeni ka vandla ku la ku tirha against yena ku a nga humeleli ku vetisiwa mhaka vanhu ka tipolitiki va ha n'wi rhandza and I can tell ku va strategy lexi va xi tirhisaka va ku va mara i vanhu lava ha n'wi rhandzaka mi vula vanhu vahi ni la ku hi ta kota ku hi ku na lava va vhutaka ku na va lava nga swirho swa vandla mi vula vanhu vahi ka vanhu lava va n'wi rhandzaka vanhu va swilo swa vandla hi nge za kha hi ta ka vanhu lava vhotaka loko mo langutisa vanhu lava vhotaka votet regardless ku a yi ya hansi na hlayo hi ku angarhela ya vanhu lava vhota na yona yi ya kha yi ya hansi ko va sweswi hi nga kota ku youth ya hina yi register hi vunyingi and loko khongeleni ku ingaku hi nga tlhela hi huma hi ti-29 hi ya vhota so a ku ngo ehla tinambara ta ANC ntsena loko hi lava ku va honest ni le ka ANC na tinambara ta vanhu lava vhota a ti ya kha ti ya hansi ene ku ya tika ti ya hansi ti va tika ti vanga yini i vhota apathy phela yaleyo hayi ku vanhu vo lova vo ka va nga vo tshama va ku a yi ku vhoteni hi sweswo hi tshamaka hi swi vula ku hi pele nhova because a ku na wun'we nga ta ku nyiketa na review yo khomeka ku wa nga yi ku vhoteni hi sweswo khambi swi vulavula last week va teka ku vakhegulu va tsutsumisa dyambyini va ku va lwela sasa a tlhela nga kumekanga kona na munhu yaloyo prima hi swi tiva hambi a ri Limpopo a ri kwihi hlamula vakhegulu valava xo hetisela ene loko mi kha mi vulavula kutani a hi kha hi lave ku na vatirhi lava va nga tshika a ni tivi n'wina hi ku mi nga seta ka xo hetisela hi ku you are a unionist mi fa mi swi hleketa leswi ku mi ta pfala hi swona ku na vatirhi lava va nga heta mavhiki mambirhi SABC le ku vuleni sweswo ka va teka mahungu ku va nga yangi entirhweni hi mhaka ya ku un'wana i yena n'anga a la ku tirheriwa ku koho se a hi lave va sasa ku hele 2 weeks ku nga ri ku tirhiweni le ku tirheriwa ku swisiwana nhlamulo leyi hi kumaku i ri hi ta humesa statement ku nga ri khale leswaku 2 weeks hinkwayo liya nchumu loko vanhu va nga va ya tsarisela midende ya vana swisiwana swa swisiwana and twana ni mi byela laha nele this thing is very disturbing na tsundzuka loko ni tshama ni ku ni ya a government moshari a Hillbrow ndhawu leyi a yi nga ngheneki na hina a hi vhakasena ni vulavula hi vatirhi loko ku vula ku engage mutirhi loyi a tirhaka kona ku hi vona ku hi pfunana njhani ku va yena mutirhi ngo hina u ya sorted a vula na ku humesa makipkipi ake kwalaya so it comes difficult sweswo swi nga endleka ngoveni a kha a ta chava ku vulavula ende vanhu va lava nga ri ku tirheni swi nga endleka va nga ri ka no work no pay va ri ku hakeliweni ivi mi kuma ku health and safety committee ya vona in that branch they have recommended ku ya i tiyisi leswi va swi vulaka ku munhu u timi bata hi swa pepola and swi va swin'wana ku a hi yimeleni sayitini until va vuyela but leyi va va ku hi leyi doctor ngoveni yes the challenge leyi nga na yona ngoveni u fana account ka hina vaakatiko we do have a platform hina vaakatiko ku ngoveni a kota ku account ku nga SABC ngoveni is refusing actually it's refusing when you talk about statement because statement xi nge hlamuli swivutiso leswi mi nga na swona leswi mi lava ku n'wi vutisa sweswi and you are complaining swi nga endleka mi ka swi tivi mi ta n'wi ripota ka mani kayani mi nga teka yena mi ya n'wi ripota fika mi byela ku hayi no mani hi ta vuya ka n'wina baloyi hi mi byelini ku va humente ofisini va kona ve lo campaigneni se ni nga pfumela hi yo mhaka ku teka statement 2 weeks
2 weeks ku humesa statement vanhu va le ku pfunekeni hiko ka ha ta huma statement sweswi a va kona va mbali swi-mixer swivestani leswa swo tsala kwame volunteer yini ve le ku campaigning because a va akhawunti ka munhu ende va tirha kahle se va swi ta ku loko ANC yo lose power administration vanhu lava nga ta va run administration ku ta tirhiwa because they want the status quo because it benefits them. No, that's why van'wana va nga chavi no nghena hambi va tirhela government va nghena va rivala ku va tirhela mfumo va yimelela ANC openly so because they are benefiting under these people because a ku na munhu lova akhawuntanga ka yena yo hetisela botpet loko ma ta hlamula mi dilana na liya ya switokofela please man hi nga site van'wana hi va yisa leyi na leyi va tele ngopfu vanhu more special when it comes to religion that thing ya switokofela yesi swi swa vona va nyikisana but loko mo langutisa ve le ka same WhatsApp group na swilo leswi va fundhisi va nowadays va swo endlaka swa timali hayi no ya mfundhisi mitatana yo kahle leyiwani yi teri leyi ya switokofela ya ti-200 ti jikajikaka ni kesini vakwawe ku swa fana vanhu loko humesiweni ka timali tin'wana to tala ngopfu va khongela kona mivito baba 086000 n'wina mi tiva ku tatana Ngubeni va SASSA a Mpumalanga hi kumeleni vona mi va byela ku ntirho wa vo ku communicate hi va rindzerile la hi lava statement ha vona va ta communicate hi swo hi lavaka swona i khume tsevu timinati yi nga se ba awara ya n'we ka Munghana Lonene FM na ku ya Afrika wa vulavula a hi tweneni muhleri tatana Good Enough Mashego va hi nyika xifaniso xo kahle ku endleka yini swa hlamarisa ku nga va ku ri ntiyiso ku nga va ku nga ri ntiyiso timhaka ta ku na lava hlongoriwaka seni ka MK kumbe a va kona kumbe njhani ke Mashego nhlekani njhani brother hi pfukeli minjhani vutomi ana men pfukile a khensa swinene mani ku loko humeni swiviko swa ku ongeti murhangeri loyi a nga tsarisa vandla leri ro sungula ra MK se yi hlongoriwile ka vandla kambe yena tanihi murhangeri i kanetile ka SABC loko va kha va vulavula na yena tanihi vateki va mahungu a ku hayi hina mina no tiva ku hi le ku fambiseni swin'we nhlangano lowuwani naswona ni ta va na nhlengeletano na Ncamalala kasi ntombi ya Ncamalala yi tsari ka X yi ku hina loko hi languta nxaxamelo kumbe diary ya Mkhalabye la a ku na lava nga na siku leri va nga na nhlengeletano na munhu kahle ku le ku ndlekeni ka yini la sa ku sungula brapet i mhaka ku ri party leyi ya MK party ya Mkhonto Wesizwe party sa ku sungula ku laveka yi tivutisa ku ri swilo yini tatana Zuma a nga fambanga ye a ta tsarisa vandla leri swilo yini a kombele tatana Khumalo ku ri ku ve yena a fambaka ta tsarisa ene loko yi tivutisa sweswo i kuma leswaku swa komba ku ri tatana Zuma a tiva kahle ku ri vito ra ku fana na Mkhonto Wesizwe na loko leyi ya Mkhonto Wesizwe a yi tsarisiwanga hi ANC ku ri ya vona kumbe leswi swilungu va ka ku trademark so mara a nga lavi leswaku loko se swi ta vulavuriwa se swi vona swivulavuriwa ka ti-electoral court ku fanele ku humelela vito ra yehe a lava ntsena ku ri ku ta humelela vito ra munhu un'wanyana so ye u ta va a ri munhu ku ri a ku vulavuriwi ku ri yena yi veke vito na yini swa ANC mara ku sunguleni leswi a swi endlaka kwala tatana Zuma loko na ni languta hi politiki ku ri loko languta ANC ku na mindyangu min'wanyana ku ri xilungu va ku na ti-royalty family le ku na va ka Sisulu ku na va ka Tambo ku na va ka Mandela ku na van'wanyana va ka Mbeki loko vulavula hi vo Mbeki vulavula hi vo Govan Mbeki vulavula hi Thabo Mbeki na van'wanyana loko ku vulavula vo Sisulu ku sungula ka Walter ko tala so ku na vanhu va ku ri la ka ANC i ti-royalty monarch le ka ANC mara munhu wa ku fana Jacob Zuma a ku nga na monarch leyi ya Jacob Zuma so Jacob Zuma a ri munhu la lavaka ku ri a va na swilo swa yena a tivaka ku ri loko se a lovile a fambile na yo ta swi siyela vana va yena va ku fana na vo Duduzane na vo Duduzile na lavan'wanyana lava ku ri u na vona so i leswi swi endleke leswaku a ta sungula vandla leri ra MK party so ku sunguleni a ku ri vandla ra yehe ra ku ri yena a faneleke a teka xiboho xa ku ri i mani laha a ta va member i mani lomu la a nga swi koti ku ri a va member so munhu a ku fana na tatana Khumalo mina ni vona ku ri ntiyiso ku ri u hlongoriwile ka vandla leri i ku ri hi nkarhi ku sunguleni
a ku ri yo program ya tatana Zuma ku ri u ta lava ku register un'wanyana loko se va hete yi va ka ta court so u ta kuma MK party leyi ku ri u ta yi nyiketa n'wana wa ye Duduzile se ta va party ya vona ku ri na vona ku ta va na monarchy ya ye la yi lavaka ku ri a nga swi kotanga ku yi kuma nkarhi leyi a ri murhangeri wa ANC. mi vula ku yini la mi vula ku nga ri khale Duduzile ta tivisiwa tanihi murhangeri? a ni ri ku vulavuriwile ka Mkhonto wa Sizwe tatana Zuma vulavurile leswaku top 6 kumbe lava la ka executive abafambi va nge fambi va ya parlamentini leswi vulaka ene loko languta list ya MK party Duduzile Zuma u koka yona loko tsundzuka kahle u number 6 kumbe number 9 kokwalaho so loko tatana Jacob Zuma a nga fambi a ya parlamentini se a hlongora vanhu va ku fana na vo Khumalo loko na vo a va nga fananga va famba leswi swa ku byela ku ri munhu loko ta endleka ku ri ku ta va ye leader ya MK party kumbe ya caucus ya MK party loko ri le parlamentini ku ta va ye Duduzile Zuma yela ku ri va ta hlawula ku ri ta va caucus leader kumbe chief whip ya vona le parlamentini leswi swi endla ku va murhangeri wa MK parlamentini na MK va na vurhangeri outside of parliament vurhangeri vya ko outside munhu a ku fana Jacob Zuma Jacob Zuma vula loko ri member ya ANC a vi member ya MK so leswi swi endleke impela weekend leyi swi veka Duduzile ku va ye munhu loyi a rhangelaka kahle MK party maka ku ri loyi a tsarisa party leyi se sunguriwile na van'wanyana ene ku vulavula leswaku ku ta sunguriwa na van'wanyana futhi yo vhiki leri se ku sele Jacob Zuma ye a ri member ya MK party munhu loyi a ri member ya MK party wa ku tiveka ye Duduzile Zuma. kahle swi veka vandla ka xiyimo xa njhani loko swi ka swi endlisa xileswi loko va kha va sungula ku hlongolana ka ha kutani? ku na leswaku ri MK party a yi dyondzanga i nkarhi wa Cope ku ri tatana Jacob Zuma a ri ka ANC i nkarhi leyi Cope sungula a rhangela ANC hi 2008-2009 and va vulavurile vanhu va fana na Julius Malema ku ri vo i nkarhi leyi va ri ka Youth League a ku khomiwa ti-meeting ka war room ya ANC ku ri va nga swi kota njhani ku ri va destroya Cope so va vone ku ri ndlela yin'wana ya ku destroya Cope ku ri o pfumela kumbe rhuma vanhu. Ni khomele nyana kwalano hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Khensile Mashego a yena ni mahlweni a ma kombisa ku a ku ri na war room la yi ri koho yi tirhisa yi nga tirhisiwa ku herisa Cope leswi kumbexana a swi fanele swi dyondziwile na la ka MK ya hi nkarhi leyi va tsarisa MK leswi ni vonaka ku ri swi endlekile ka ANC va tshame hansi na vo va endla war room ya Mkhonto wa Sizwe ku ri loko va lava ku ba Mkhonto wa Sizwe va ta wu ba njhani so ku na vanhu lava n'wana ku ri va vulavula leswaku vo va ta joyina Mkhonto wa Sizwe mara to kuma leswaku va rhumiwile vanhu lava hayi ku ri va joyine Mkhonto wa Sizwe va rhumiwile ku ri fambani le ka Mkhonto wa Sizwe mi ta hlawuliwa mi ta nghena ka vurhangeri maka ku ri se sa hlawuliwi munhu u vulavula ku ri no me se ni joyine Mkhonto wa Sizwe se loko una vanhu va wehe se va ku nyika position so ku na vanhu van'wana lava byela ka ANC swa ku tala ngopfu ku ri se ku endleka so ka Mkhonto wa Sizwe so Mkhonto a yi dyondzangi ku ri Cope i ta dlayiwa hi ANC hi mhaka ku ri a ku na vanhu va ku tala ngopfu ti-premier ti suka ti joyina Cope van'wana vanhu va ku va le ka ANC so i ndlela leyi Cope i dlayiweke yo and that's why na EFF nkarhi leyi Julius Malema a ta hlongola vo Andile Mqitama na vo Mpharamakato vulavurile ku ri me ndzi swi twile hi swi kumile ku ri ku na vanhu va ku ri va rhumiwe ANC ku ri va ta ka EFF ku ri mhaka koho va ta byela ANC ku ri ku endleka yina la leswaku va ta swi kota ku hlula EFF so MK party a yi swi dyondzanga hi ku ri leswi ni swi vonaka swi endleka sweswi ku na swa ku tala swa ku ri swi endliwa hi ANC malunga ANC ya ku ri a le ka Mkhonto wa Sizwe party mara a rhumiwile hayi ku ri malunga va yi le ku ri va ta teka mahungu va ta byela ANC ku ri ku planiwa yini se va ta swi tiva ngopfu va ta swi kota ku ri va ta dila njhani na MK party se sweswiwani namuntlha ni vulavulaka na n'wehe ku sele masiku ya 29 kumbe ya 30 ku va na nhlawulo hi siku leri fanaka n'hweti leyi taka ku ta kha ku hlawuriwa se swi vula yini loko ka ku ndleka hoyi ya muxaka lowu ya pfuna ka ku ngetela vavhoti kumbe ya komba ku onge se ku ta va na ku pfumala ntshamiseko laha ku ndleka yini a yi pfuni mara nako a yi endlisiwa ku biha hi mhaka ku ri vanhu lava fambaka ka Mkhonto wa Sizwe va ku tala a va fambanga ku ri va lava ku rangiwa hi tatana Khumalo kumbe hi manimani
va ele ba lava Jacob Zuma. As long as munhu wa ku fana Jacob Zuma a ri le ka Mkhonto Party, vanhu lava va ta hlawula Mkhonto va ta yi hlawula Mkhonto Party. Leswi ndzi vonaka swi endleka kwala ku ri a ni voni ku ri Mkhonto ku na vanhu lavantshwa va ku ri ta ku loyi a ri munhu wa ku ri a nga vhoteli ANC, a nga vhoteli nchumu, mara hi mukumile kumbe hi munhu wa ku ri i 2000 a ku ri ta vhotela. Vanhu lava i va kumeka va ku tela ngopfu vanhu va ku ri a va ri ka ANC, mara ku ri vanhu lava lavaka Jacob Zuma, rhandzaka Jacob Zuma, ku ri nkarhi leyi Jacob Zuma a va vona leswaku u na ti-problem va ku hina ta famba na will kill for Zuma, ni va ku ri a vula ku ri ta kill for Zuma. I vanhu va ku fana ku ri if Julius Malema a ri ka ANC Youth League sweswi a ku ta va ku ri munhu un'wana ku ri a ta va a joyine Mkhonto Party ku ri a ri leswi i ririmi ra ANC va ri ku na a member. So as long as Jacob Zuma a ri murhangeri le ka MK Party, ni voni ku ri na loko ku fikisele n'hweti yin'we ntsena swi ta affecta swa ku tala. And nakona leswi ni vonaka swi ta endleka swin'wanyana i ku ri vanhu va ku fana na vo Ace Magashule na van'wanyana lava ti-party letitsongo va ku ri va vulavula ku ri vanhu va RP, ni vona ku ri mavhiki la taka hi fanele timisela ku ri hi ta va ku tatana Ace kumbe vanhu mani se u join MK Party na yehe ku ri u ta tisa tinumber ta yehe ta le Free State na loko ku nga na vanhu va ku tala ngopfu. Mara i mhaka ku ri MK i tirha hi ti-member. As long as Jacob Zuma ri kona ni voni ku ri i ta karateka ngopfu hi mhaka ya ku hlongela vanhu sweswi. Ni tsakisa hi rito leri mahakuri ri tirhisaka ra ti-member hi ku a ni lava ku hi hetisela hi yoho ya ku swi koho ku me ni ri munhu ni kutani ni va na vanhu lava ni nge i va mina leswi swi endlaku ku ka vavandi yo tala va rila vanhu va ku lavawani a hi swirho swa vandla, i swirho swa xirho xo karhi ka vandla. Swi koho a ni ri hi swi vona ngopfu loko va ya nhlawulweni wa voho va ri ANC ku fana na tindhawini ta ku fana na vo Nazareth. Swi vonile hi nkarhi leyi va conference-ini va suka Limpopo ku na position ya ku the branch, mara loko va fika lesi va byeliwe munhu ku ri no sweswi hi mhaka ku ri mi a va ni pfumelanga ku ri ni ta va chairperson, se ku laveka hi vhota na mani. So a langute ku ri ti-members ta yehe a ri individual a ti ta hlawula hi ndlela ya lavaka hi yona. Leswi Brapet swi sungule i nkarhi wa Thabo Mbeki hi ku ri ndzhaku ka conference ya Mafikeng la Jacob Zuma humeleke ko a ta va deputy ya Mbeki, a ku na contestation ka Mbeki na Jacob Zuma la ka ku ri munhu wa ku fana na Peter Mokaba swi kotile ku facilitator ku ri ku va na ku tirhisana ku ri Mbeki na Jacob Zuma u nga kumi ku ri lwela position ya ku sungula. Mara hi nkarhi leyi Mbeki a suka a ta hlongoriwa ka vupresidente ka presidente ya tiko, hi swi vonile loko vo Musiwa Lekuta vo Mbanji Mashilo va famba a va ri ti-members, a va ri ti-member ta Thabo Mbeki, a va nga ri ti-member ta ANC, a va tshamanga ka ANC va fambe na Thabo Mbeki. So a swi fanelanga swi hlamarisa sweswi ku ri na loko Jacob Zuma famba ku ve na vanhu lava fambaka na yehe, ku ve na vanhu lava ta salaka ka Cyril Ramaphosa. That's why leswi swi dlayaka ANC leswaku ri khale va tsalayisiwa ka matsalwa vo ku ri factionalism, leswaku ri ku na ti-faction, ku na faction ya mani ya ku ri ti-faction ta ANC a hi ti-faction ta ideology ya ku ri kumbe va ta ku Brapet u lava socialism ya ku ri ina capitalism, Mashio u lava socialism ya ku ri ina communism. No, a hi ideology hi mhaka ku ri vanhu va famba na munhu. So i ti-member na sweswi ti koho. That's why ANC i tise Thabo Mbeki ku ri a ta campaign ku ri loko a campaign ANC lava va ku ri a va ri ti-member ta Thabo Mbeki mara va sukile va famba va joina COPE kumbe na vona va nga ku a hi fambeni i ta hlawula ANC sweswi hi mhaka ku ri hi vonile ku ri murhangeri wa hina ku ri a nga hlawuriwanga Mbeki le ka COPE, se na ye u ti vonise ku ri munhu wa ANC. Good enough Mashego, khetse ngopfu nkarhi wa n'wina. Ku na nkulukumba un'wana va nge i le ka SASSA mani lo a hi n'wi lavile ku hi ta vulavula na yena i kwala Mpumalanga. Mi ni lavisa yena a na nomboro ya yena ya direct no vona leyi le hofisini wa SASSA very nkulukumba Ngubeni Senzeni Ngubeni ni ta mi kumela number ta yena hi ku a hi n'wi lavile ku a ta vulavula ku veri hala ka n'we hala ku ve na ku vatirhi va ku a va ha yi ku tirheni hi mhaka ya ku nghene n'anga yi ta endla swo karhi na un'wana wa vatirhi, se vatirhi va ku yi kwalano. Se voveri va ta 2 weeks hinkwayo ku nga ri ku tirhiweni, voveri va ta humesa statement sweswi.
se la ku kota ku vulavula na yena mi ni lavela yena good enough i khensile swinene ndam kumela ya sure inkomo sweswo mingisero mnganano na FM lava hi bula na vona inkulukumba good enough mashiko swi ni vava swa ni vava hi mhaka ku vanhu lava hi vulavulaka hi vo i vanhu lava nga swele swisiwana swa swisiwana i vanhu lava nga ha nchumu matsivana i tswale n'wana i la ku ya n'wi tsariseleni a kuma ku ofisi yi pfariwile i fana tlhatlhelela ku endzhaku ka 2 weeks a kuma ya ha pfariwile i fana phela loko ze ku vekeriwa ofisi ku va langutile ku na vanhu va nga fambi mimpfhuka va nga hakeli timali to tala va nga ndli yini masibo loko a lowu a ko va tiofisi ta ku lava ku medical aid a ni nga ta vulavula ko tala hikuva a ni ta swi tiva ku masibo medical aid swa vanhu lava ti kotaka masibo mara leswi hi vulavulaka hi swa swisiwana se hi fanele tshika swisiwana swi kandziyeriwa hi mhaka ku vanhu va ha ta humesa statement endzhaku ka 2 weeks hi swona se swa ni vava a mbombela kona ni ri koho a ku ri kahle a ku ri kahle ayi mbombela na khensile swinene mbombela na ni nge vuli kambe a ku ri kahle a yini ni ya kuma mahungu ya misava na bonge n'wan'wana timaleleke hi ta va hi twa n'wangulo wa wehe ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 13 ivi kusuka kwalano hi ta va se hi cinca hi languta yaliya ni vulavulaka hi yona hi ndlela yaleyo muhumelerisi vete ni tshika liya ya xitokofela liya hi ta hindla hi holiday leswi va nga ni ndlela swona vete hi holiday hi ta twa vamani va ta kota ku hi byela ku kahle mali liya va yi kuma kwihi swo ku yini se ni mi twile muhumelerisi hi ta hi vona hi holiday sweswi a hi kumeni mahungu ya misava na bonge n'wana timaluleke ya bonge hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero mnganano FM khensile bongi n'wana timaluleke fambisa sweswo na mahungu ya misava ya awara yan'we man'wana mahungu awara yambirhi ya hafu ku bile awara yambirhi hi ta va hi kha hi kuma nhlokomhaka hi ndlela yoyoleyo a hi ku twi mingiseriwa mnganano FM 0860002543 nongonoko Afrika wa vulavula ka mnganano FM un'wana ni nyike tinomboro tin'wana ku letiwani kumbexana ti nga mi pfuna ku kuma mkulukumba loyi mi n'wi lavaka okay hayi ni khense ngopfu matimba ya radio a khensa loko mi yingiserile mana khensa swinene loko mi kha mi hi pfuna hi ndlela yeleyo ku va hi kota ku va hi vona ku hi nga pfunana njhani ku va hi lemukisana na ku dyondzisa rixaka hi ndlela yaleyo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Mnganano FM na ti vona ni vona ti-email leti mi nga rhumela ta ku va mi la ku angula ka mhaka leyi hi bulaka ha yo ha khensa swinene a hi ku twimingiselo wa mina ku n'wangulo wa wehe wu ri yini ni vona mkansela na hi vula tani i ri van'watipolitiki va rhandza ku rhangela Jabulani Khumalo swi tikomba a lava ku va murhangeri kambe JZ u va hlurile eka COPE nakona a va kokelana hi vurhangeri ku kondza yi fa emagoveni tirhise mathevula dp@sabc.co.za botpet hi ta eka mhaka ya ku xuva entirhweni hi nga swi teka ku ri mihandzu ya xidemokirasi kasi ku hlongolana eka MK ndzi pfumelana na muhleri kulo nghenisiwa xihangalasi hikokwalaho mi vona ku ri na swihehlo swa ti-signature ya kule ku tikeni 0860002543 wena u angula ku yini ke mingisero me na ri teka riqingho rero antakaleswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a amkeleni mingiseri lo enhlekani na vaxihumi ayi papa hayi intiyiso mi vula swona mu kule ku tikeni kambe ku gonya tshava a swi vuli a wu nga releli hi ti-30 ta Mudyaxihi hayi ku ta karhi ku releriwa mi vula tani swi nge endleki loko va ra mo swi hleketa kahle n'we mi nga risa mi kha mi famba hi milenge nkarhi wo leha mi ya xikolweni loko mi ya xikolweni mi famba hi milenge mi ya tshama deskeni mi tsala mi va mudyondzisi mi tiva na metse mi suka ka swa vudyondzisi ku komba ku mina mani hayi vutlhari ntsena mi ta tshama laha mi nga kona ivi lava matolelo ku lexi nga heleki xa hlona mo ni nghena ka mhaka leyi hambileswi ni nga wele eka ntlawa wo karhi wa swa tipolitiki a ni swi rhandzi ku tirhisa nomo wa mina ni nga thoriwangi ku ta vulavula hi ntlawa wo karhi
loko no kota ku ni hanya vutomi bya mi byi ni pfumela ni nga heta ni ya va mulawuleri wa kereke ya ka DCC wolowo ntirho ni nge wu ali ni nga wu teka lawani ka MK Sibara loko ku ri na ku hlongolana ingaku hi vulavurile n'hweti leyi nga hela hi mhaka leyi nkarhi wun'wana na wun'wana laha vanhu va nga vanharhu nkarhi wun'wana na wun'wana laha vanhu va nga ntlawa loko se mi sungula ku hlongolana ku ya huma swihundla lapi ro tshuka leswi mi swi tumbetaka hansi ka rona swi ya ku humeleni rivaleni hikokwalaho namuntlha hi twa va ku ku na mitsariso ku nga ti-signature ta mavunwa swi nga ya maphepheni a swi lo ya maphepheni ntsena ve ri ku pfuriwe na nandzu laha ku pfuriwaka nandzu swi ri ku na munhu loyi nge i muvileri loyi i na vuxokoxoko i wela ka ku kumeka kumbe a ri kwalaya a tembi nga ku i wela ka vaphete na vapeliwa ka ntlovo kati yena i ye laya ku ya teka mahungu ya laya a ta ma yisa hansi mi swi tiva ngopfu infomara xipayi mpimpi va hola ku tlula na munhu la pfukelaka ku tirheni ni vutiseni ku hikokwalaho ka yini hikokwalaho loko ni ri mpimpi ni te tani ni teka swi fana leswiya swa nandzu wa n'wana mhana hina hi ri vambirhi wa nkulukumba Moses moya wa vona wu tlheli ku rhula Big Mos ku na munhu loyi a nga suka ka xivandla lexi xa lavaya va vo kumeka va nghenana a ya endla ka bargaining loko ya ka bargaining i va mbhoni ya mfumo se loko va mbhoni wa mfumo wena a wu fani na lava eku bohiweni va nga ta nyikiwa 15 wa malembe ku ya henhla na life sentence vutomi bya vo hinkwabyo se la loyi a nga ya le ka MK leyi a ya teka vuxokoxoko a nyika lava chavaku lava MK ku za ku dlayiwa na vakopi vo chava ku ya le erhengeni ku ya xibakele hi ti-29 se va lava vuxokoxoko ku yiwe ekhoto loko ni nga hembi ya nhlawulo va fika va humelela va MK ku yiwa futhi hubyeni ya high court va humelela munhu a nga karhali i fana na noyi loko ku noyi i kona no tivulela ku no twa swivulavulelo va vula ku noyi a nga karhali se va ya ka constitutional court se kumbe ka constitutional court nkarhi se wu fambile loko se wu fambile se ku nghena yini swidongodzi laha mina a ni ta ku hi ku hetelela loko mhaka yi tshamise leswi Sibara wa mina ku hava munhu a nga ri munhu wa munhu Sibara mina vanhu va n'wina na n'wina un'wana wa ko ku nga lwa vulavula ku beluka ni vona hi yini ku munhu un'wana na n'wana munhu wa munhu la evutomi byi nga tshamisa swona ni vona leswaku va ku ANC ya sirili loko u za va vula leswiya van'wana va ku ANC ya sirili va ku a swi kona va lava va phati liya sirili a nga na African National Congress ku na conference ku tshama ku va na vanhu na i vurili muhlahluvi wa n'wina kwala na ku ve na vanhu va nkulukumba Thabo Mbeki leswi va teka mukhalabye leyo Mbeki a ya canvasa a ya vulavulela phati ya hina leyi ni yi rhandzaka na mina ni nga yi vhotela hi 1994 kambe loko hi swi hleketa Mbeki va te mina ni nge he swi koti ku vulavulela phati ya vanhu vo yiva ku tlha ku vulavula xivulavuri xin'wana xi ri na n'wina kwala Sibara mi tshami xi vutisa mi ku a ni wu ri kwale xivulavuri lexiya xa mina xi nga munghana wa mina ni to n'wana wa mina a ku va yiva na vona nkulukumba Zuma va ku hi fanele hi tivonela na Makhashe li vurile ku heyi va yiva tivhoti mi mi komba yini na loko mi ta swihundla swi nge endleki swi nga humeli rivaleni kambe hi fike njhani kwala ka loko hi ndla swilo Sibara loko hi ndla swilo hi ri le ka Ndabezitha hi ku hela ka vhiki leriya hi ka heto hungasela le ku ri kahle loko se hi holova n'wemi ya mi ya dumisa ku phela mina khalanga a hi ndla so siku leri hi mhaka yini ku fika la ka mina na khalanga loko hi ri la ka Ndabezitha munghana wa mina hi nga tirha swin'we nkarhi wo leha a xiphoriseni hi nga twananangi ka swin'wana kumbe khalanga to swi pima a hi swa n'wina leswi ni lava ku pimaka ene a hi swa peluka n'wina mi tiva mi base njhani kumbe khalanga a langute un'wanyani kwalani hi ku i te i na lexi xa ku CV a nga muki i lerile kaya i na visa visa good nkhensile Sibara a yi sali tiyiwe hi xilungu ivi mina peluka ni ya ni ya vunga swilo leswiya swa khalanga a tiye hi swona ivi khalanga hi ku kwata se a famba a ni paluxa iku loko se swi fika a ni paluxa ku paluxa munhu i ku hi ri Xitsonga xa xidzi xa Sibara
i ku na n'wi khanya n'wi khanya leswaku swi fana loko n'wansati a famba sivara a famba a lan'wa bana mavoko loko a fambile kambe mbilu ya yena a ngo lo famba hambi ku ri wanuna moni swibana swi nga ta ndla ku na swichele a ngo tshika wansati n'wansati a ngo tshika wanuna loko va heta ku hambana i la ku luya n'wana a sari a dya yini marimila so loko mi ri ku dyeni mara mi le ku dyeni mi le moyeni se loko i sala nga hlupheki i cinca tiburuku swo ka size 3 leyi a wurisa hi timbuti ya ka size 5 i wa vilela a na ku hlamula leyi ya ka ndhawu yi sila ku a fane van'wani va te se na huma moyeni loko hi nga hembi ku ha munhu wa munhu meni wa n'wina ni vula kwala moyeni ni nga tivi loko n'wina mi ri wa mina mara damba Disney sambo wa mina un'wana i te we will kill for Zuma swi vula hi sweswo a va te we will kill for ANC kambe namuntlha a va dlayela Zuma vo lo famba va n'wi dlayerile a va n'wi dlayelangi that is why mi kuma ku sweswi ku na hansa ku hlaya ka n'wina swi va ra mukateki ma yi vona ni mi byerile ku tikhesi to khoma hi va ka manana ti famba hi xihatla ti tlha ti basa langutani khesi ya meyiwe ni mi byerile mi nga mbula 3 months back loko mi veka swilo hansi ka red carpet sweswi ku ta pfuriwa khesi ya defeating the end of justice i ku sivela nawu ku tirha ku khesi leyi ya meyiwa laha yi yaku koho ku na mavunwa ma nga va koho ku ta nghena lava va fanele va nga ngheni 100 veri ku ta nghenela lava fanele va nga ngheni 0860002543 hana nkarhi ti fika le ka hafu kubele awara ya n'we ta va kha teka tinqingo teto kusuka kona hi ta ka Professor Musuma lava hi nga ta va ka hi bula na vona hi languteka ka timhaka ta leti vulavulaka hi to ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo n'wina mi ri yini ke ri ka mhaka yeleya yi nge le ku humeleleni ku hlongoriwa ku hlongolana n'wina mi angula mi ku yini un'wana mi yingiserile nhlekani ta vona podcast na mun'wana ko wa n'wina na mina wa Afrika wa vulavula ni vulavula so ni tsane ngopfu namuntlha loko ri xana mpundzu ri xana mahungu yo ka ya nga ni tsakisi mina la tikweni ra hina hi timhaka ta maphorisa lama ma ti endlaku maphorisa ma fambaku hi timovha ta ti-unmarked hi ku ya hi ntirho wa mina na van'wani va nga yima na mina hi ku ni va ni ri patwini hi minkarhi yo tala hi le hansi ka ntshikelelo kumba ngopfu swi le ku ni chaviseni ngopfu ende leswi ndzaku ni ze swi ni vava ku tlula na mpimo i ku mfumo wa hina wu tikomba wu nga ri na mhaka na swona or wu kha wu swi yisa mahlweni ku swi sapota hi ndlela leyi mhaka ya ti-unmarked deported a Gauteng la ni nga kona kumbe ka madoroba lamakulu swi ti nyike matimba hi ku government ya hina ya ha ri ku tirhiseni ka maphorisa ya ti-unmarked lavo ka va nga balangi na yunifomo la hina hi nga vaaki or mina ni nga koteki ku swi hambanyisa loko i ya a China Mall ku le ku xavisiweni ka malayiti lama ma ti-blue light ma hoxiwaku timovheni laha government ya hina yi swi tivaka loko hi langutisa timovha letiya to layicha vafi hi ngo hi tihese masiku lama ti tirhisa ti-alamu letiya ti tirhisiwaku hi maphorisa lero swa olova ku kuma malayiti lamaya swa olova ku kuma ti-alamu leti why government ya hina ya ha ri busy ku tirhisa ti-unmarked car a ni ngo ku na ta unmarked ti tirhisiwa swo hambana la ku xikombiso loko yo va yi ri ya maphorisa ku na lava va nga ti-detective ti-detective va famba hi tona ti nga makiwangi ko tala hikuva va kha va lavisisa leswi swi nga laveki ku va va kumeka va kha va khoma kumbe ku yimisa munhu mara lava va khomaka kumbe ku yimisa munhu va fanele va ri na timovha leti ti va ku ti makiwini ti komba ku mina ni phorisa ra swa le magondweni mina ni phorisa lerin'wana ra leswin'wana hinkwaswo yimbani botpet ni vhe ni mi tsundzuxa ku loko mo tshika mi vhake haleni mi ta swi langutela sweswo a Gauteng se ku tirhisiwa ti-unmarked ku tirhisiwa
abambali na uniform bambala as a mijita all star na cap Chelsea yo rila alamu yimisiwa ememeyima but Pat neri hi leswi se laha tikweni ra hina ku tirhisiwa ku xiswona leswi nge le ku nchaviseni hi ku swi ya swi kha swi ya mahlweni that is why loko mo cheka movha liya va nga yi hilana matolo yeah yi fana straight na timovha leti tirhisiwaka GD6 ta white na kwala Polokwane ku tirhisiwa tona loko i approacha very yini garage liya Ultra City ya Shell garage vanhu tala ngopfu ku yima hi tona laya so a ni swi twisisi ku why va ha ri busy ku ti tirhisa ku ri va kha va swi vona ku swigevenga swi le ku hi tekiseleni hi ti-unmarked letiya why malayiti lama ma ha ri ku xavisiweni vo China Mall why ti-alamu letiya ti kha ti tirhisiwa hi timovha letiya to layicha vafi no nemetwe hi le ku mbombomeleni I can't 0860002543 na ha ri ku vutiseni xivutiso xexiya xa kahle va khumari va hlongoriwile ke kumbe a va hlongoriwanga nako swi na nkoka ku fika kwihi ku swi tiva ku va hlongoriwile kumbe a va hlongoriwanga swi pfuna yini ka vandla ra MK kumbe a swi pfuni ke a hi tweni n'wana mingiseri lo nhleka Ehlekani Bothphet na vayingiseri mpfukeni hayi ivi ni pressa la ku nghena July hi pfukile n'wina ke mpfukeni hayi mi nga chavi ho va na marketing strategy loko kha va mi kha mi vulavula hi hina swi endla ku hi duma a mi nga ta hi khavhara se ku hlongoliwa kumbe a nga hlongolawangi tshikelani validara va ta hi byela in time kambe a hi yeni hi ya vhota MK hi ta kota ku cinca constitution kambe i strategy xa njhani hikokwalaho ka yini loko vo va khumalo va vutisiwa ku mi hlongoriwile va ku hayi mhani hlongoriwanga ha famba swin'we hi ta va na nhlengeletano ivi ntombi ya president ya khale ka president Zuma yi va haya kahle mi loko ni languta diary ya Nyamalala a ku na la ku nga na meeting wa 1-on-1 that's why na mina ni nge mi byeli ku hlongoliwa kumbe a nga hlongoliwa mandla mi byela ku na strategy xa ku mi kota ku hi khavhara mi nga ta hi khavhara sweswi ku vulavuriwa hi MK ntsena ka yena a vhota MK two-thirds majority leswin'wana mi ta swi twa loko va vulavula vakulukumba i kona ai ya i ku twini va leswaku a ku na to tala ni 0860002543 nakona ku ya Afrika va vulavula July ha na mahungu mina we a ka ha vulavuriwi nchumu ya va ri khensa n'wangulo wa tatana Peluka va ka rixaka Solo Chauke ka n'wamatatana minjhani ka n'wamatatana a khensa swinene ku mi yingiserile la ka n'wamatatana u tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi lava va nga na Afrika munghana na vona hi lava ku twa voko mi angula mukuyini ku nga ri khale hi ta va hi kha hi languta ka n'we mi tirhaka ku swa mi vilerisaka mi nga titwa njhani loko xiyimo xi te tani Godfrey rhumele X kambe ndhawu ya ka yona mani teka lo mingiseri nhlekani a ka ha ri na mingiseri laha i fambini 0860002543 Godfrey i manyiki i vole Gothenburg a ku Bothphet tatana Jabulani Khumalo va hlongoriwile ka MK hi ku rhandza mali ANC yi ku vavisakeni swinene hikokwalaho ka ku lava va nga famba na khale ka president Jacob Zuma a va vhotela ANC sweswi va ta vhotela MK na lama nga tumbela eka ANC kasi Floyd Themba na yi tirhisa X ku muhaxi loko ho dyondza eka matiko yo fana na va Austria, Germany, Japan, Malaysia na Chile hi nga va na a successful coalition government ya kahle se loko hi kha hi dyondza hi ta va hi kha hi dyondza ku endleka yini kambe n'wana mingiseri lo ni hleka aye kalanga mvuke hi pfukeni njhani papa hayi mvuke a khensa hey sabu swi na ku phinda leswi nga tshama swi humelela ka kofu ba mi vulavula hi swihi hi leswa ka MK ku va hlongoriwile kumbe a va hlongoriwa na se ku phinda yini la masunduka loko bava xilova va ri halaka eka kofu ku ndleke
va tikuma va se va sunguriwile laya vanhu va sungula swilo va sungula swilo vanhu swin'we va mara loko se swilo swi famba se ku hisa laya ku huma swihundla va leswi nga ta humelela sweswiwani lawani ku famba ka vona kulukumba laha kumana mi ta swi twa swihundla swi yimela a hi yimele swihundla swa vazuma swa mukhalabya lavaya vo ka va nga khalabya nkati inkomba loko mi ku ta huma swihundla hi swi yimela mi fike njhani kwalano loko munhu wonze va n'wi susa swi twala ku va n'wi susile swi kona swi taku ni vula swona ni ku hi swi yimeleni bava mi ta swi twa ku ta pfurha malangavi number 3 okay so 0860002543 leswaku mina mara leswi ni swi ntlamarisaka ha swi tivake ku vanhu lava votelaka mavandla lava a hi swirho swa vandla ntsena mavandla mi kuma ma ri na ma 1,500,000 900,000 mara va voteriwa va 10 million na yinini ma pfa mi swi hleketa swilo leswi n'wana lo mingi se ri nhlekani Goderick Botrax aye papa njani hi pfukile ngovo hi pfukile a kenza hina hi vulini ku swa MK swa yini a leka swona ngopfu mi nge ngheni mi nghenisa sweswo mi nga ngheni ka leswi mi nga lavi ku vulavula hi swona mi nga vuli ku hina hi vuli ku swa MK swa yini vulavulani hi twa ke le ka yona Botrax kumba Jacob Zuma a yi rhumiwa ku arhangela MK ku ta a ta campaigna ku vanhu va ta kota ku ya votela MK a swi nga ri kona xitulu xa yena ka MK okay se loko ri ka xi nga ri kona ku endleke yini ri vuye ri tsemisa sweswo riqingho ni tshemba ku ve na xiphiqo xa network hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano hi sweswo miyingiseri leswi wena u angula u ku yini sa le minete na hafu leyi ni nga teka ku miyingiseri hi kota ku twa ku ye i angula ku yini kumbe wena u angula ku yini ka mhaka iyo yoleyo 0860002543 ku endla leswaku hi kota ku va hi twa tlhelo rin'wana ra mhaka n'wana hi loyi miyingiseri nhlekani eku veni loko se va ri murhangeri wa tiko hinkwaro ra South Africa tanihi president hallo va nga ta khoma va fika va huma hallo hi ku loko bava a hanya sa xilamutini tekele leswi va va hanyisaka xiswona lava n'wana mi ta ni vona nandzu loko mina endlaka ku hanyisa va va hanyisaka xiswona ke sete va n'wi tengisa Zuma a huma a famba khoso a tlhela futhi a nga voniwo nandzu loko u fanele u voniwa nandzu wa vo 15 years 20 years ka ku nyika tin'hweti ta 15 tela van'wana va ta ku ndhawu va ta nghenisa xo fana xo xelexo na ta vona nandzu wo tlula lowuya so kona loko u ri president u ta rhula njhani tiko u ta rhangela njhani tiko u karhi u endla swo fana leswiya hi ku leswi u endlaka swona hi fanele hi endla swona na hina hi vona ka hi dyondza ka wena swi nga khensa ngopfu ni i ka va za sine swiyaku laha Pretoria mara loko ma ri ka ministry xikwembu xi mi hlayisa va makwenu bye a va yi khomise ku yini foni liya ni vula ku loko ve ni vulavula va va nitwi mara va le ku ti vulavuleleni kasi ri ka mininginisa block 3 ka mininginisi block 3 hala ka va Dyson Maringa ne ya na ku vona mininginisi a block 3 ai mativana ka mininginisi ka va swi tala mixero me 0860002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa sweswi ni cinca gere ne gere leyi cincaka yona la ku hi bulanyana katsongo timhaka ri tale mintirhweni swi loko no tshika mina ni ri muhaxi ni nge te tani ni ta ka Afrika wa vulavula ni ku tani ni ta na n'anga ya mehe ni fika ni ku hayi a hi fambi hi ya lunghisa nyana kumbe ya haxa nyana a ni haxa la mina n'we van'wana swi nga mi khumba ni lava ku twa hi leyi mhaka vatirhi ka yin'wana ya tisentara ta SASSA va hete mavhiki mambirhi va nga ri ku yeni mintirhweni hi mhaka ya ku va ku hehliwa ku un'wana wa varhangeri wa voho i vonake ka CCTV
camera a ri na na nganga na nganga ntirhweni ku yita n'wi tiyisela ntirhweni se xivutiso ku we loko mi vona onge a swi fanerile ku vatirhi lava va ze va teka xiboho xa muxaka wolowo kumbe a swi nga fanalangi ke ta bula na Professor Musoma ku nga ri khale kambe hi nga siya ka vona na ku twa vayingiseri vambirhi vanharhu la kambe sweswo hinkwaswo andakele ku cuma mahungu ya misava awara ya 2 ya ta va yimisekeni kombela hi tshika hinkwaswo leswi hi nga khoma hi ba mavoko hi amukela vongi n'wana timaluleka hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta yimisekeni ya vongi tanana leti nga emihleketweni ya wena hinkwa Afrika wa vulavula leyi vonini video leyi ya vamhani lava va nga ku antili ku vo strike kumbe va endla hi va nga mbalangi butpat mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana loko ni ya hluvula exitratini hi ndlela leyi ku nga tala vanhu loko video leyi ya vona hi n'wana wa mina kumbe yi ya vona hi vanghani va ye loko va n'wi komba yoho i fane a titwa njhani vana vo tala sweswi budi le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya kambe kun'wana ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wana ta ku a lava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo wo fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona vutheta hayi hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi vone kahle video liya yani heyi va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini a ndzawu ni yi vona mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula 0860002543 mingshiri hilo inhleka botet buta mina mpfukeni ipfukile ngobona a ipfukela khensa loko mi bela riqingho mi rini n'we ku veka vona le kala le ya nganga leyo ya ku mutana nganga tirhweni botet mandlelo ma mtirho loyi a nga endla sweswo swi wrong hi ku ya hi mina hikuva antirhweni botet ni nga va ni ri na office kambe a ni yi lawuli office liya a yi share nkarhi wun'wana van'wana ende xin'wana ni nga xi vekaka manto i nga ku nganga I mean mitirhi nganga hi swona nganga a yi fanele yi tiyisa yena mitirhi ku loko yena a ya ntirhweni if ever ku na leswi n'wi tikaka loko a ntirhweni swi n'wi sirhelela than ku a ya antirhweni a ya haxa botet mara a ni swo endleka mi kuma ku nina ku fana na mina ka minghana lona ni na office mathula ni n'wi tisa ofisini ya mina mara building a ya n'wina botet mara ani ni xikhiya na khiya phela le ofisini ya mina ni suka ni famba loko ni ye giya ni famba na xo xikhiya lexiya ya tiyisi n'wina a tiyisi n'wina ndhawu liya ntirhweni emutiyeni se mara n'wi swi ta mi onhela yini swi mi onhela yini n'wina hi ku a ni a ta ku tiyiseni ka mina na mara swa chuwisa botet loko se a ta heta ku loya tina nganga loyi vuto byi tena nganga loyi swo fana sweswiya botet a swi endlaka vanhu va nga ha vi free loko va kha va tirha mara ni vula ku swi mi onhela yini ni na ku twisisa sweswo phela na mehe a hi vi free na van'wana loko hi tirha ni ka ku ta bohabohana na ntirhweni la ikhomi vanhu va ku boyile Professor Musoma khale ka vice chancellor ya University ya Afrika-Dzonga namuntlha mutshamaxitulu ka commission liya ya ku khutaza na ku endla sirhelela timfanelo ta mindhavuko vukhongeri na tindzimi eka miganga hi ku hambanahambana ka yona CRL se hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini un'wana miyingiserilo nhleka buta mina minjhani Vukile njhani? hi pfukele papa Na vulavula hi thubu leya ya vun'anga leya ku munhu swa swi kahle ku a nga famba na n'anga ya n'wi tisela swin'wana entirhweni leswi a swi tshamisekaka ebudpet hi ku leswi munhu a fanele u endla hi ku ye a endlela ntirhweni a ni ma vona le bolweni loko ku karhi ku tlanga bolo na loko va karhi va chela swa nkarhi wun'wana va tumbeta because va swi vona ku a swi leswi pfumelelekaka munhu a fanele a endla a ndhawu ya yena hayi a ntirhweni kama n'wana va tumbeta kama n'wana va tumbeti mara hi nawu loko ni cheka va chava because va swi vona ku swi fanele tindleriwa ndhawu ya vona addressing room ya vona se ni le ntirhweni munhu a fanele ku tiyisa ya tina hayi ku a ndlela leyi a swi kahle a ni van'wana va khongela se hetelela i mikisa swilo entirhweni
kambe n'wina swi mi onhela yini loko ni kha ni ta swa fana na sweswi phela loko no va ni kha ni ta ntirhweni ni tiyisile ni ri na xitshungulo ni ri na yini ni ri na yini swi ta mi khumba hi yini n'wina a swi mi khumbi mos mara sweswi munhu a swi ndleli private hayi ntirhweni. Okay, loko ni ri na hofisi ya mina ke yena swi tshamiseka ana ya wena yi ri ntirhweni. tin'wana tihofisi ma swi tiva van'wana mi kuma va siyana tibaji kwalaha ti tshama kwalaha a kha ta ambale suti siku rin'wana na rin'wana mara ku ri na leri baji ri ngo lo tshama a xitulwini. a va nge swi tivi ku a va swi vonaka endla swin'wana ka bajini. a ve na tiseni karata ka verina ka mandlaka bitswet vana siku ra ni mi tweli boto wa mina 0860 kasi mo vulavulavo mina vitoya 0860 mina ku ya hi mehe a ni voni a ni tivi loko ko va kumbexana ni ka xiyimo xa kahle xa ku a ni voni a ni swi twisisi na sweswi na ku vatirhi va chava yini ku ya ntirhweni n'wina kumbexana n'we vatirhi mi khumbeka ka mhaka leyi na n'we tihlanganiseni na hina hi bulanyana mi ni byela ku mi chava yini ku ya ntirhweni laha ni nga tshama kona a ni xi voni xivangelo lexi xi endlaku ku ni nga za ni ku a va fanele va nga ri kona a mintirhweni kumbe sweswo swa ku taniya hi swona swi hlamalaka na sweswiwani ku hi fike njhani ka xiyimo xa xelo lexo xa ku va vanhu va chava ku ya na le ntirhweni i makumembirhi timinete tintsene ku nga si ba awara ya 13 un'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani hayi njhani boti wa mina hi pfukeni n'wina mi njhani hayi pfukeni hayi na mina swi khomi kahle leswo boha boti i yini swi nga mi khomi kahle la boti mina ni tirha hi movha wa ntirho wa khampani se u na tintambu laha magiyeni na tiphedlaneni boti so se mara u onha yini a ni wo va na tintambu n'wina mo nghena mi chayela mi yala mi ya kona mi vuya mi tisiyisa sweswo se boti loko ni ya driver movha u bohiwe tintambu loko ni tlumba obvious ni hleketa swona sweswo tintambu ku ri hi swona boti se loko mi nga tlumbi ke loko ni nga tlumbi swi ri to va ni karhi ni khongela boti swi laveki a swi kahle n'wana mhana ni heavy a swi laveki kahle no mina la ni tirha kona sweswi ku na rhandi hi liya yo tshama i khale a ni ti yi tsaveleki mara a hi ni nge vuni ku a yi ni sivela ku tirha ni to ti tirhela rhandi yi ti tshamerise sweswi ya kwalaha boti mina ni vulavula sweswi ni swi vonaku ntambu yo tshuka kumbe ya njhaninjhani a tiphedaleni u fanele u yi khandziya movha leya u tirha hi yona ni mi tweli boti mina na khensa mara a swi kahle ene a tlumba hi timovha letiwani hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i 19 timinete ntsena yi nga se ba awara liya ya 14 awara ya 14 mahungu i nongonoko Afrika wa vulavula wu ta wa fika makumu se mi nghena xikan'we ka nongonoko dzumba ra mina kwala ka Munghana Lonene FM ka n'hweti leyi leyi i n'hweti leyi tlangelaka tinene leti lweleke ntshunxeko wa hina hi tiva leswi nga swa hina hi kombela leswaku swi va swa hina Munghana Lonene FM bori tlangela ntshunxeko wa wena handle ka swipimelo #ntshunxeko i wa wena Munghana Lonene FM makombandlela loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lavo tshembeka bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwakonkwako navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani.me@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za Munghana Lonene FM makombandlela
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona impela hi ku tisele vativi hayi leswiya swa ku a ku ri vice chancellor ya University ya Afrika-Dzonga Hindi kwala ni mutshamaxitulu wa CRL Rights Commission Professor Musuma. Prof, inhlakani mi amkeleli ka Munghana Lonene FM? Inkomo khalanga mjani mina? Hi pfukile na ku vuyisa ka lembe lerintshwa. Lembe lerintshwa belated. Yeah. A ni ri inga ri ku na un'wana a kholela ku un'wana la ku nga va ku ri mina ni kholela ku n'we kumbe n'we mi kholela ku mehe kambe mi ni dumile ku a ni kholi se swi vula ku hi n'we mi ni kholelaka. Mina ni kholele n'we mi kholelaka. N'we mi nga khoma tintambu ni. Prof, hi hlanganile namuntlha la ku ve na hungu rin'wana leri va nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga va nge le ku ri weekend ra leswaku ku ve na mutirhi loyi a nga endla leswaku vatirhi va heta mavhiki mambirhi va kha va nga ha lavi ku ya lava tirhelaka kona endzhaku ka loko a kumeka a nghena aka miako kwalomu a tirha kona na n'anga ku yi hamba yo ya ku n'wi tiyiseni kwele a tirhelaka kona hamba ku endleka yini se sweswo swi vanga swi vulavula kambe ke timfanelo ti koho a hi swona Prof? Mina a ni ku lexi xi nga kona i ku la ku tirhiwaka kona it's a public space hi space xa un'wana na un'wanyana ku hava loyi a faneke a xi claima hikuva a hi xa yena wo ya hi ku tirha ene na ku ritayara wa ritayara loko u lava ku ta endla leswi swi nga swa wena swa private a wu swi tisi ka public space hikuva loko u swi tisa ka public space lexi u endlaka xona u violate the space which everybody must belong to u tlhela u xi endla xa wena which is why namuntlha ke ku na vanhu vambirhi ku na lava va believaka eka magic and superstition and because va believe ka swilo leswi mbirhi leswi encroachment manghenelo kumbe matelo ya swilo leswiwa eka public space swa va chavisa kasi van'wana a va believe ka swona u nga ta u ri na n'anga ya wena wendle swi endla ka swona mara a va believe ka swona so laniwa i issue ya belief system leyi yi nga kona exikarhi ka vanhu leswaku loko swo karhi swi endliwa swi ta va na mbuyelo yo karhi eka mina hikwalaho ka sweswo na chava ku nghena laya na chava ku ya ntirhweni kasi loko u nga believe ka swona a swi endli nchumu eka wena mhaka yikulu hi leyi leswaku religion kumbe ku pfumela ka vanhu ku hambene ene hi fanele hi nga tirhisi ku pfumela ka hina hi ku impose kumbe hi ku yisa eka van'wanyana hikuva loko a va lava ku endla vun'anga un'wana na un'wana a ta na nganga ya yena entirhweni mara a swi tani hikuva ndhawu leyiwa it's a public space kambe public yi va njhani Prof? Ni khomeleni ku Munghana Lonene Prof wa mina public yi va njhani a hi nge kwala ka Munghana Lonene ku na ofisi swa tiveka na loko ni ya kaya ni famba na xikhiya ya mina ofisi ni vula sweswi ni nga se ritayeraka ya mina a ya n'wina baba na vito va ri le ka Munghana Lonene a va ri le ka Khalanga hi le mi nga dzima muti kona mi nga fensela kona mi nga na gate ya n'wina sweswo mi nga endla xin'wana na xin'wana laya i ndhawu ya n'wina kambe leyi a ya n'wina mi le lombiwa so a mi fanelanga ku endla swilo swa n'wina swa private lani leswi endliwaka laha hinkwaswo i swa public which is why munhu loyi hikuva ni tivi ngopfu xitori xa kona va kota ku vona swa ku a tile njhani hikuva loko a ku ri ndhawu ya vona a va ta vilela hi ku a tile a va nga ta vilela a tile hikuva ndhawu leyi a nga fanelanga ku va eka yona hi loyi a nga n'wi tisa u n'wi tise ka ndhawu ya le kaya yi nga ri yona loko u fanele u ti aka swa miri wa wena hikuva wa pfumela ka sweswo ti ake kwalomo kambe u nga tirhisi ofisi ya mfumo hikuva u na access ya yona na majiya ya wena swi chavisa van'wanyana ene swi vulavula
swi endla swa ku manye mi nga ha tshembani loko entirhweni loko ma xanga nchumu un'wana a nga pfuki swinene va ta tsundzuka siku reriya swi nge endleka ri nga ri rona mara va khombanisa na siku leriya hikwalaho ka sweswo a swi aleki swa ku n'wana na n'wana a pfumela eka ndhavuko eka faith system ya yena kambe u nga yi nghenisi ka van'wanyani u nga va susumeteli yona va nga yi rhambanga se swi vula ku sweswiwani ka vatirhi lava va nga ri ku yeni entirhweni swi nge endleki mfumo wu fika ku no work no pay hi mhaka ya ku va ta va kha va kombisa ku hina hi nga ta hi ku hey kha va nga nghenile na un'wana a khome chopa hi tiva hileswaku a swi endleki ku hi tiva swa ku impact ya kona yi nga va yini a yi swi tivi hikuva loko a ku ri na impact yo karhi immediately a hi ta tirhisa yona as an excuse mara a yi swi tivi swa ku loko mpela vanhu lava chava ku ta humelela yini eka vona a yi swi tivi sweswo so swi endleka muthori a ku no mina ni ta dila na munhu loyi a nga endla leswo karhi mara n'wina yena ni ntirhweni mara issue a nga solve problem problem ya vona hi ku chava hikuva va lava ku ta tirha va chava hikuva associate act yo karhi na outcome yo karhi leswi nga endleka yi nga ri possible prof ni khomele tata veitsa la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Xitsonga xi ku nyoka yo yi vona a yi lumi ivi van'wana va ku xi loko i nga xi tivi a xi dlayi ya ku ri ku tikeni prof se swi vula ku yini la ni le ku tivutiseni ku mi ya fika mi va byela njhani ku tlhelelana mintirhweni n'wina lava se va nga tshama mavhiki mambirhi swi vula ku muako luwa va sasa va wu lovini musi va nge wu tirhisi ku va ta tlhelerisa ku entirhweni vanhu lava va hi ku chava loku va nga na kona kumbe va ta lava va vitaneriwa vanhu vo fana na n'wina prof mi fika mi tshama na vo hansi mi va komba ku hayikho swi nga endleka leswi mi chavaka so swi nga endleki kambe ku mi tisirhelela ku ya mahlweni mi fambani hi ndlela leyi ku na swilo swimbirhi xo sungula hi fanele hi vitana n'anga leyi na munhu loyi va hi byela leswaku a va endla yini loko va ze va ta laya swi nga endleka entiyisweni leswi va endla swona a swi na mhaka na lavan'wanyana mara hi ku ndhawu leyi i ndhawu ya public hi yo mhaka leyikulu yaleyo swi nga endleka hlamusela hi ti hlamusela ka yena ku mina a ni endla swo karhi mara a fanele swi endle kwini emutini wa yena hikuva za swi tisa laya swi fanele swi ri na direct implication eka ndhawu liya so van'wana va ta ku kumbexana swi ta hi vabyisa swin'wana swi ta hi nyika bad luck swin'wana i matwiselo ya vanhu hikuva a hi swi koti ku vuxa away ku twisisa ka vanhu a hi ntiyiso kumbe a hi kona because we don't feel for them we don't feel for them yabona un'wana na un'wana lexi a pfumela ka xona xi hundzuka ntiyiso kambe a hi twananeni hi leswi hi leswaku loko hi ku na mahlori hi leswi swi kanetaka na milawu ya ndhavuko ya ntumbuluko minkarhi yo tala hi vulavula hi mahlori hi ku leswiwa swi ta hi humelela hikuva swi na mahlori mara mahlori hi ncini hi leswi swi kanetaka nawu wa ntumbuluko the laws of nature and swa kala swa ku fana sweswo leswi swi violataka the laws of nature hikuva the laws of nature viri loko swilo swi behave swi fanele swi behave hi ndlela yo karhi ku nga ri hi ndlela yo karhi for example loko no teka buku ni hoxa henhla yi fanele ku ya hansi kambe loko yo yima le moyeni hi mahlori swilo sweswo hikuva nawu wa ntumbuluko wo ri force of gravity anything lexi nga na weight xi hansi so minkarhi yo tala we don't associate when you talk miracle you are talking about the violation ya the laws of nature okay loko va ku munhu wa lova
a nga ha pfuki handle ka loko a lo ta titivala loko za a lova 3 days a nga hefemuli ku a pfuka the 3rd day loko o pfuka is that ta yitele kwini it's a miracle because loko munhu a pfukile a file a nga pfuki so vanhu lavo loko va vulavula hi superstition liya va vulavula hi transferable power. The power is transferred from this to somebody else. But how true is that power? So ya kota ku transferiwa hi somebody ayeka un'wanyani ya affecta un'wana xa. Yo superstition leyi nga kona pala. Se a hetseleni prof minute leyi ni nga sala na yona. Ndle ku ri vanhu lava vatirhi lavawani ke va ku endleka yini recourse ya yini ni vula ku va lava rito ra kahle ra Xitsonga swi swo hleketela kwala na kwala swi hluphe sweswi kambe va vuyeri either kuna 2 ways which they can do it vantima va believer eka ku basisa ndhawu I think na hi xi Kreste swi kona ku basisa ndhawu either ku ta vakhongeri va basisa ndhawu kumbe ku ta lavaya va ndhavuko va basisa ndhawu swa ku leswi effect leyi ya faneke ya ka vona because they believe so yi nga vi kona mara you can't live ntirho because ntirho is your bread xinkwa xa wena vana va wena una mortgage una ti-bills to fanele u ti hakeli ku n'hweti yi hela and if you don't do that what happens to you swilo leswi hinkwaswo u fanele u swi hakela va ta swi teka mara ni professor hi vo va nga fika va ta chela swilo la sweswi se mina chava ku ya leyi maka ku prof va mara remember find a way once you have a cause what the people are now feeling so effect what is likely to be a cause mara cause ya kona ku be na action deal with the action deal with that cause leswaku effect le ba e feel ka ke mehleketo ya bona in their thinking ku chala ka bona swi nga vi kona se da sithembisa wini ku loko ni n'wi vitane nyinganga luya a vula sweswi a nga ta vula ku ta ku ri ntiyiso nako loko leswi nga ta reversiwa nako leswi nga ta reversiwa swi ta va swi reversekile it is the belief it's a belief belief one cannot be removed by reason prof se na swi vona ku hikokwalaho ka yini ku ri na camlaude laya ni khese ngopfu nkarhi wa n'wina prof hlayisekanga thank you so much inkomo valava hi vula na vona mingisero mukera na FM nhlekani lowu i professor Luka David Musuma bona va sukaka tanihi mutshamaxitulu wa CRL commission ku nga commission leyi langutanaka na timhaka ta ku sirhelela na ku hlayisa timfanelo leti ta timhaka ta mindhavuko vukhongeri na timhaka ta tindzimi hi ndlela yoleyo hayi hey ni vula ku i ndla njhani wa vuya eta ku se ya ntirhweni ku va fane va ndla njhani hungu ro tsakisa hi leri va sasa matimba ya radio matimba ya radio hi ta va kha hi bula na vumundzuku swi tshamisekile vo ri kuma se hi nga ha ri na nkarhi vuye va kuma hi ta va hi kha hi bula na vona nguveni mundzuku va hi fanisela ku endla ka hi nga kayeli ne hi ta va hi vuya hi bula na vo thikwa la ka loko hi sungula nongonoko hi ta va hi sungula na vona hi bula na vona va vhe va swi basisa swihundla se hi ta kota ku sungula leswi hi nga ta va hi ri na swona mundzuku ndlela leyi kwalaya ka ku sungula nongonoko hi ta va hi katsa na sweswi muyingiseri a vulaka swoho laha swa ku ku ya hi yehe a swi lave na lava va a hi fanele hi vitana na kokwani se a ni tivi va kwihi kokwani khale nga si twa rito ra vona kokwani Hlathi hi ta va hi ka hi ri na hi ta va lava na vo hi ta twa ku swa pfumeleriwa ku mi nga ta mi ta ni khomakhoma kwala kumbe va ta vhe va hi pfuna ku rhandi leyi ya mani ku na rhandi ra studio ayi lavo kukula va yi teki vahaxi ku hana u nga xota ku rhandi yi na mani kumbexana swi ta langutiwa swo swoleswo kambe swi ri tani minxelo mena nongonoko lowu va humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathevula
wa risimati wa jima wa xitlangu ma xingiritana wa xicacana makona ni vandandza ambombela ambombela man ni komba mihlame ni vitana futhi ni komba mihlame ni hayi ambombela ku ri kahle ka ambombela ku ri kahle hi leswo ni vhe ni navela ku na ta hina ta Xitsonga Music Awards a ti fanele ti vhe ti va vhiki leri hi mukhwalo wa ku tsakisa hi vona loko se herile mbombela kambe ha ve le ku tirhani naswona sweswi Rose ve ri ta na n'waka ti ta tlula ta malembe laman'wana hinkwawo pfu se mbombela ngopfu Vala River va na tintswalo ni zangu ni vuyisa sweswo mina vana mani ya kuma mahungu ya misava ya awara ya 2 na von'we na timaluleke a yi ku ngoveni hi loyi na dzumba na mina hlayisekana ni tata